Nĩ thaa 3:30 tarĩki 28 mweri Joina kaita kantheto cia weru thaa 1 itiere ntuku 3 aki mbere ya mambura ya Twine Chieto Festival Mombasa Edition yara yakarika tarĩki 2 mweri Joetano kienine kia Mombasa Showground ya imbiritwe ni Weru FM na Weru TV iurire tigiti eku ntuku yerwari. Ore skuru ichokete nontu bwata muyeyele achiari batariretie kukamata murioyo munene ngarama ya kithomo ikionekana witia oburagukia alimo ba JSS bagetia kurea weta kilasine mwanka mathina yange nkabo yarayoneka kuinyelera ngirwa kithomo yethire yechwirwa ntaira nikumani na boikyo tuko bwarwareto kuria re thirikari nikubwithia bwakwana rwangine rwa kithomo kiuria gietu gia ntukerwa retwe kuria thirikari nikubwithia bwakwana rwangine rwa kithomo twere maoni yaku buroko na kumane na kiuria kiu ukulokira namba yetu SMS ni 23578 na nyamitandao yetu okinyanilia Facebook na YouTube Weru TV na twatiri tukwithia tukithoma maoni yaku burayo tukinyila metheneto ya ndeto. Thirikari ni kubwithia bwakwana rwangine rwa kithomo namba SMS itina marini 23578 ya muyayira tukuthiranirite utukubwerwari. Garato kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Ntitikano ya ngari na antoko yerwa mutindo ri aritoba chokiete skuru. Inana mwana kuremwa kuuma India nara mwana aretete otungatiro murimo yo ankoro kumane na wachi mbete chetibitare na inyachia kurea ndege yochoka. Akari kwenda kumenyeto mikia Maua Stadium kurea kuagirethu inyanyuma yakyo kugairwa mbecha. Na tukamurekana ndene kulinta kwa bwethwa bondarase ya nithi miaka kathomba nyuma ya mawira nenkabo yate kuoneka kinyanila. Ketheka mutegerio Weru TV na nguchokirie nkatho chia mwanya nontu bwakona kanyaga kuatana batu kindeto chieto nbeto wa wini wa King'ero na mwonanilie wetu wa mathithio tukubwerwa riro ni Kajamba. Tukiambiriria ndeto chieto ni ati agendi na kamati bokari na kaita kaumo barabareni ya Meru weta makutano gukionekana ntitikano inene ya antu na ngari bobo yaneti na machoka skuru achiari betariria kuria kwandoko ni thirikari bakiwa ngarama ya utoro nitabariketie untubura bometie miturire ya achiari na inya aritwa bau muthuri Muriuki na kuyirete untubono tubanganiria ribotie. Narito kuthoba karitenja nkurukie biemi bithatu na mthre narua neuka intuku yao ekuthoba chokete cukuru kwa wingi bakionekana mtiro kangangi na andu bakagwirwo ntububu ni andu bamatatu bakigwa ntuku narua yuka intuku yao ketha ankona woni ngogethongi mono machoka cukuru kwena arito bachokete bwega muno na batu kugwirwo kwetu ire antu baingi yo bachokete cukuru tontu iroto uketha atwi tonete turi antu bamatu tumba kuongera achiari mbecha nontu bwa fare tombe ntini fierereo nyatha magutititie nontu bwa economy yetu urethuki indi amna bubu kwena bire bibinge achiari bagucioria kumenya na bakuthoba chokete cukuru bwa mbere nontu ura bwakarika kiria na banjune secondary nontu arimu bobo kitebate choka cukuru mwanga thirikari ithwe kibandika ngugi bwega ikorari na maandamano ja arimu banjune secondary school na wategera narua ana bachokete bagita wirigiro kabisa nontu bachokete na ndi bate kumenya kethe mwarimu akabaritana na bachokete bate kumenya uturo bwao bugakarate na ara macukuru ne eki arimu abakogoma ana tokora maigukia cukuru bajojo tokora maikuthomithia rojo bageta otebo bakambara barojo mukai kathirikari kwenda tuthukiria na beto bonthe buru na bae na mbecha kweli
baina mogoti jetu baina bionde bietu ende ana bage mbachare ana bage kithomo gikiaga bakauga ndegoro ne bugi ndegoro ke bugi anto batebu ngarama iriguru chana bangire ndi 10 ora tweri nu bana bagwita ngarama iriguru ngarama iciongerekete bwega chengire ndi 10 thirikari wakinyete kithomete kwa keja kwithoma mwarimu atetagerwa athithirwo manto ja mega utiro nthiguru yegeta na mbere no mona manto ja ithomo na ne uthenereku cia thai tucokete cukuru tutijura tubacoketie muntu ariuga nwena ngai akamunengera mwarimu atijethe arojo amucokeria bakiuga ndu bara guthikana ndi ni ciaca ikuringika kwa wingi na thirikari itikonotegera arimu kana kumenyora muciari akwithwa kithangikana na baba tutikwenda kuigwa tu tamu kana one tamu turenda kuigwa nthiguru kurita ngugi igita riu ria kinya bo atwira tu tamu na first na tamu ukejotaka na aru tamu tu lakini yete kwariru era mwana achokete cukuru so atukuga atire nthiguru yetu ni rungi kwa imara ende iba kuona cia kuburuka na ndege na iguru iba kuona mbeca cia gweta kunenkanira cia kuganga cia bota ngambi no te bia ba chabota bachapota nto batatu nio kenye uchapotwa kithora kuthiuruka ndeguru aku yonde no geta nara kuthiuruka abo kuria teri ote mwana okuthoma na ona achapotete imbia kuthithia botu tucugurikira thirikari tena bata na atwe gento kira bena kyo gekenena i campaign cia bena cio moto batu tukarigwa bukaringa campaign ndira botu tucugurikira maisha yetu tukabweciriria ntuko cia kurate Muthuri Muriuki Boru TV mutiro kangangi nje mwe kumalare kiembebe na kuwerua na kiithikiro wa mwe nyuma ya Wero TV kumurika rono rwa mwana wa Levin Mutugi urawetakia weta nthiuru ya India kendo cho tungata nyuma ya kuwatikana na Kilinya Korone arabombire kuwato tethio na mwana na ina muchiari barombo kinya India na mwana wa tungatirwa na kwagira amwabo mwana na ina ibareme kumanthiuru ni ya India arabenera andu ria cibitari ria milioni 1.3 bataone mbeca cibia kuria kana inya cia witia ndege ochoka Kenya iromba ria njai kiendiwe ya ukumira ringi ibo kienda endwa baba kombo chokera muchia bratuta riru mwandiki wetu Andeto Edwin Gatobo antu ire cibitari binkuromba gikire antu ibantethi ni rugono rwake ona rwa mureki ni nyomba iji ya Nteto Eweru Meri Jaitha mithirurwa mwana ukumenyekana ta Baby Levin Mutugi kuma Nterechelare nore kuma guchioro kwa wari machini ne kuongero meruki ni untu bwa kwajo no ende kuma na gutethu mwingi na untu bwa endi bwega barona mbeche chengi na ku muikia cibitari na India na rewi bachokete na untu bwa gukenera ni untu mwana uju norete buruna ati kubatara gukarakari machini ne yu itofanyikitwe twaromba community mpesa nakala ikombere wita na India nakala thai mwanga thai kabui. Tulikuja huku India na mtoto akashughulikiwa na mtoto ako sawa. Kile tu kimetuweka ni bili ya hospitali. Na kuburabo mumiro ati mwoni kinyuru ati ona kimwe njeje ni chithirete achekeka iri ni untu ibatiginande na mbiro ya milioni 1.2 cibitari na iu mwana na ngina bakirigirwo ku nthiguru na iu ya India are nande bakuromba antu bo wendi bwega atongire na thirikari kubatetheria kiri untu bubu bereti utukuona kinya nusu ya mbeche yu tutuciona turona kitu kidogo sana itu changite kinya nturene na kinya achole betu to bachangitia inde mbesa itikwana ibo tukwira antu bawe ndi bubaya batutetherie ni kenda tumba amana kinya mwezi miwe tutingei bawatanirite bonthe batutethie ni kenda kana gaka kaomba kwabela India keya keringana na family ingi kinya thirikari no ingilia kati atutetherie na tumba kuona mbesa iri kwenda kana cibitari 1.3 million kana ala komba kuma cibitari no ntoina kinya kuria thai na ati to bigora kiumi kimwe tuitena na icumi bili thai bigora ati ayawa iro yaga anya mwana ukuma raciarwa atakinya mucie na meri saiti ya tandato antu na Nteto cha Wero TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobo.
Kwa kaita kanene kieni kia maua ikithirite gia Antonia Cheke ombureke ya egeti Antonia thoku nyankoloki kiura kira kinene akari banteri bakwendo cho keruani gavana Mutuma na Kaborio kienire inambecha ira chiatengi kwagirithia kieni kietire. Mwandiki wetu Andeto Dennis Mogendi na thikirite akaribana kwenje njontobo na dene na iriboti yekie. Kweli usema kupa ni kupa anayekupa. Kupa asiyekupa si kupa ni kutupa. Nikupatia kura yangu, nikikupatia kura yangu je nitengenezea grao nitakuwa nimetupa. Pesa sietu cia kuthondeka stadium ya maua inaire. Nikyo kiuria akariba kuria ngavana wa Meru Mutuma Ntwithinkia na thirikari nene bo ni nyuma ya mawira ni jama ingi ja kumithondeka gwikwa indi mwanka nandi no kayujurite ruji ntubwinyirite baba ingi bare bamitumaira bareo asethi. Mimi ni mchezaji wa timu ya Maua United hapa, lakini sasa zile vitu tunaona ni vitu zingine as make sense. Kwa mfano last season tulianza County League game yetu ya kwanza tulipiana walkover kwa sababu opponent alikuja akakataa kucheza. Game ya Sunday tulirauka saa tatu asubuhi ndo tulianza kutoa maji. Tulitoa maji mpaka saa 8. Mimi mwenyewe nilichoka hata game sikucheza. Haki ya Mungu tena. Bindi atoka hukumami uko tuenjegeni. Tuenja mutaro aragenda turitaro. Twaritire roe kumarukire mwanka thagenda. Game twere thago mio kinyora twaginyire tutombere osetha. Twesetha bangi banwere nyogethiro itocindire tu gwithirwa vijana itong'ang'anire ende burankenda gwira president na gavana kieni kiba gitumirite mage mingi mno tugacia at least bage abatoleli batwe vijana gavana nagona tu semifinal game wewe ira twetero setha arakinuru tutegumembi twetosetha bio ira tuguthirira wene mibira yetu yongo elia yoto na yo mweru iratambuka ruine. Kwanza yonto ba 20 tutiona kinya na twitira barabara irite thiolongite na ngatwaswa kinya muntu twitira. Wena promise era mheshimiwa Ruto wire awa stadium yako yana mbecha na stadium ya mbiriwe, lakini stadium ni ete chacha no ndungavana na wire kati atili mantu yu yonde monga kiki stadium yo akwa na mwanga ruare stadium itira akwa na stadium ni ete chacha mno kuromba kura omuntu aya kwa stadium kabo gwethiria omuntu aya kwa stadium kabo gwethiria na ingondo kwira antu beto babetege bakimenya antu aba koromba kura itu balaithiri bwa muno no ntugo imicheza moto ucheza mbeca chiano ikariwa mbeca chiano chatumira bothogu no ndo stadium ye kuringana na ria yekiro ruthingoru imiaka githombe thiri na thirikari ta kwendete ruta mbeca chacoka chakarwa nthi chatumira bothogu no ndo tutumba gwitikiria mbeca chietu chia Meru county itumanawa twayo batu mbeca tu fancy chetu chatumika misiuzwa ana beto bakaria beca ta mebira royene ya sande ana bachetera mebira royene na mbeca chio ndienda kuria gavana mbeca ina iweta na mbeca logeru milioni cha logeru cha kubweta stadium mbeca ina ire i project yero ko kubwethia ingwere ko kuendelea kambeca jike na turashari chie ko ke county na utengwe kuendelea kuibu ngwanda kuria gero gemwe gavana ngwanda kuria mbeca ina chetere stadium na chianeri ne mawa Kisumu na irenge ichia yorere acha Meru county inambeca ire inambeca iweta ingwere ko mbeca ikoruta ete kuonwa ingwanda kuria gavana ito kuenda with immediate effect mbere to bwete maandamano to kwantu ko mwanja tuona engineer bank ground ine na kiani geki akawa fele tubatu tukabwete maandamano mwanga Meru county tutete kirimbe yetu tunabothoku miari yere tiele mbunge bunjwa ende ngori atire omuntu yaromba siasa stadium ni wako ni yakwa tutavumilia mpaka lini ngavana. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, kaunti ya Meru. Maita ya thirikari yeye ne mawira ni ya kwagirithia ndarasa ya nithi ya Tiombota leka muno mawira ni ya ikikarira kwagia mitino emingi Antonia kana rira kimera gia siasa gia kinya ndarasa ikionekana utumirwa kuromba kura kioria ire ni mbio yongo etuma wira ne bobukagia inya ukinyanileka na kuombeka kwina wirigiro ria muthia weru bokonekana nyuma ya mundu yo miaka emingi Raymond Mwenda na kumurika na ondene. Barabara ni ya Meru Nairobi ni darasa ya nyithi iraethe mpanga kiakari na atumiri baba barabara eu kiri kampeni cia mwaka 2022 William Ruto na yene bwirane bwa kubwithia darasa eu twekinyela kithurano kia mwaka 2027. Tuondoe migawanyiko, tusimame pamoja ndio Kenya iweze kusonga mbele.
Kuri tariki 4 mweri June mwaka muthiru Rais Ruto atirimanite na atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi garuni yawe ya Nairobi na wetere mbeca iria ciatumika wa kandarasi hiyo nyithi. The bridge nitatengeneza inahitaji shilingi bilioni 7, ni pesa nyingi, lakini juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma, lazima nitengeneze hiyo bridge. Hiyo bridge tayari tumefanya design, mimi nimeangalia mwenyewe. Akiaria kaita kama bango nyonyota kieni nike kinoru tariki mongoni na yele mweri wa Januari mwaka ujo, Rais Ruto na ugire thirikari yawe ni igite bilioni 7 cia wakandarasi eu. Hapo Nithi bridge imetusumbua. Sikizeni. Sasa contractor yuko tayari. Mimi nakuja na contractor hapa. Maybe in the next 1 month ama so. Ama nikichelewa kidogo nitatuma huyu fireman akuje. Si ndio? Hiyo bridge tunataka tuitengeneze upya. Tumeweka pesa bilioni 7 ya Kenya ya kutengeneza hiyo bridge. Kuri mweri June mwaka ujo akiaria na bunge ba Meru garuni yawe ya Nairobi na baire wira ni ari na contractor wa kandarasi eu na kuongela kuwa contractor akia nyuma ya kiumia kimwe. Nimekubaliana na DP hapa, sio this week, hiyo wiki ingine, si ndio DP? The other week. Huyu mjamaa tuko tayari na contractor ana mobilize. Mimi nataka alete contractor the other week ya bridge ya Nithi. Akiaria ntuko ya kiumia arichuka kaunti ya Tharaka Nithi, Rais Ruto na wire bena mubango ya ndarasa ya Nithi na akiwa bena mbesa na contractor wa kandarasi eu. We now have a solution for Nithi bridge. Tuko na solution ya engineering na tuko na pesa ya kufanya hiyo kazi. Mimi nawauliza tu wale wanahusika wote, tuko hapo, lazima tufanye compensation kidogo kwa sababu ya mahali bridge itapita. Na wauliza wale wote wanaohusika, tafadhali, all of us, we must support the process so that we can deliver Nithi bridge in the shortest time possible. Kiuria kia kirione nire muradi yoyo wa Nithi ukethia yukithira na mieri 14 etiele tunkuma kithurano kia mwaka 2027. Najua ya kwamba kuna watu wanasema daraja ya Nithi haitajengwa. Niko hapa kuwaambia watu wa Tharaka Nithi, munipee miezi kidogo, tutajenga daraja ya Nithi japeni. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru. Iboya Raymond na iboya mutegeri kwithira witite ya mbere na kurumira ndeto chieto twithire tukithoma imwe cia ntumiri chiekwira cia tukinyila methene tu ya ndeto mbere ya kunogoka nini kumania kiuregeto kira tukuritie ntukierwari ethira thirikari ni kubwithia bwakwa na rwangine rwa kithomo Simon Mugeria riwa. Education was free during Kibaki's era. Currently, education is expensive and not affordable to many families. People are really struggling. GM Giri aliwa hapana juu ilifanya masomo siasa. Serikali kama inataka kumaliza matatizo kwenye masomo inafaa iondoe pesa za kufadhili elimu kwenye CDF. Hizo pesa zote za elimu waweke kwenye Ministry of Education, alafu Ministry of Education nayo iwe inazigawa per aid. Apostle Freddy Silas aliwano masomo inaendelea kuwa gumu zaidi nchini. Gabriel Nyethu aliwano Tuire maoni yaku bura ukuthwania ethira thirikari ni kubwithia bwakwa na kwagirithia rwangi rwa kithomo kulukira namba yetu SMS 23578 ni nyamitandao ni okinyanilia tu live Weru TV, Facebook na YouTube na twatire tukwithia tukithoma gichoki gya kuvragio tukinyela methene tu ya ndeto atonekanya kunogoka nini nduto chokera ni kambuni ya Joy Millers kwatanira na Weru TV na Weru FM utambia nkuma ya mutuyo kiakari kumantere mwanya mwanya nyuma kaitati kuraya ugeta kuraya. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu.
kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710-120-590 au 0110-581-292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Mutama niyo kayothire otweta kembeche tena baita tiambi no oteko chenjia Botwaja kairo bitego tutethia neke. hai tokorega Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngoro chako na guchenga iko chenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe muremi. Karumo TTI ni kugwata ugeni arito bonthe kire wandikithania bomei intake ata twina mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiritongo bionthe kuma level 4, level 5 mwanka level 6. Mathomo jara tuwezanaga ni amwe na ICT and Business Studies, Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Hospitality and Institutional Management na Agriculture and Environmental Studies level chonde. Karumo TTI iritigania West Meru County kwa Amos Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Gweta Maua. Kama mwalimu mkuu, nataka kuwakaribisha Karumo Technical Training Institute. Welcome to our institution. Nuntu bonte tonkuruki turingire dimokiri 0705-636-443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke. Njo Karumo TTI wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone charojo. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Pancake. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts. Mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay!
Looking to turn your passion into a powerful career? Join Kiremi Media School and gain hands-on skills in photography, videography, drone piloting, live streaming, entrepreneurship, brand building, and marketing. Whether you're starting out or upgrading your skills, Kiremi Media School gives you a real-world experience plus a free industrial attachment to kickstart your journey in the media industry. We are conveniently located in Meru Makutano, Rakingu Apartment, first floor. To enroll, call or WhatsApp us on 0706 148 525. Follow Kiremi Media School on Facebook, Instagram, and TikTok for updates and student showcases. Kiremi Media School. Learn, create, earn. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harwa tukuthongomia na magurija tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebae. Turi Greenwood Mall, floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka themwe na nusu ciogoro. Na cio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro. Na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka themwe na nusu ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Ngako watu geni orengi na nkatho chia mwanya no ntuba kwithira witite ambere na kurumira ntheto chietu twichokera Weru TV na Weru FM ibawatanirite na kampuni ya Joy Millers utambia muchemo jwa mutu jwa raha na nkima na nyankano ba kibwithia musafaro trimana na Kenya ntere mwanya utiera ibotambia mwago na muchemo yo musafara yo yogeta na mbere nyantuko ya roho ya burato tariri mwandiki wetu andeto Nelly Kibenji. Mugeni kaire ndenda tukethanirie ni njarabu njara cia Raha Premium na nkebi cia Weru TV. Wendete Weru TV? Iwendete Weru FM? Nekire ntuko ya izere ya ndionga ya mwanya ya kampuni ya uthondeki bwa mutu Joy Millers abagwatanirite na Weru TV na kameme ka Weru FM abage kinyantere mwanyaja kaunti ya Meru gutambia nkuma enjega ya mutu jwa Raha Premium Kavagara. Ongeza 1, 2, 3, ongeza.
ni aria bagukari na kagita gakega gakugwiranirwa na agoriba mutujuju amwe na kweja na yewa kathumba kiria kari Mwanyaja kaunti ya Meru uria ni murungamiri munene wa wendia kiri kambuni ya Joy Millers akijukia na kanya gutariria ndionga eje. Oni betako Alex Murane muragano marketing kiri Joy Millers Limited na nduke no tore Meru County ara torongete ntere chia Kagoma tena monkandera chia Mitungu tonya kama chege tena monkandera chia Nkobo akiuga ntuko ya Rozo bakethero bage kinyaro terero igembe na ewere ntuko yejere ya campaign etro tore ntere chia Meru County kuda tuke kwendageria mutujura number 1 aja ndiko ndeju mutujura Kabagara mutujura premium ngano na mutujua Joy Max na tukarojo bado tore area tutetentere chia Igembe entere chia Igembe tukatore round tukataketa mwako jojo Joy Millers Limited na chuko ground ndio bakuta twekweraga na nyumene gucokia nkatho kiria kariba Meru ni gwetana mbere kuigwatira mutujuju kirenduka mwanya na keza na werane bagetana mbere gutigira mutujuju turi na wagiru na etoko jokerenkado akaribonde ba Meru County ntuke mbere rera rigoro na ntuke ejere na arua ni bageto mukagira bwega muno ne beta bageto iraga wendo bobo mutujo Kabagara na tule grad na batu promise yetu tule Joy Millers Limited ni kuhakikisha that kagita konde tukaza tuko datagira product ile china quality yego zaidi Kabagara sisi Kabagara Kanyene Kawero TV mbeta Nele Wakethenchi. Mbunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Mwindo na Kiretie oro kumereria mata itikio gavana noe Professor Erastus Njoka oriba ile baba murikite itikio gavana kithurano bia 2027 Mwindo awete otebu babata Njoka abwethiarira lwamirite University ya Chuka miario hira aretie kendionge kentere chia ganga Matimugambi gaturingia chio kwirite magema kiri gikundi kia Mwangaza mbari chie kumbo ntora yo thaini wa Ndiaganga Mũmbunge Susan Ngũgwa Mwindo augite gwe atuĩka gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi akanenkera ma MCA mbeca cia kũruta wĩra akenda bakarutanageria wĩra bari amwe mwana keja ngwire ntambuku no ria keja ngagia mugeni kinya gitunguru ntiona no ari mami mtoto rugere kena gutina shukari no leba kaya tafanya kazi na MMC nitawapatia support yao nontore gavana naambia president naambia umarepu naambia sianga MP na CDF augite kagita kinya wa mutongoria nagambithwe na buraomba kuruta muunji agambithwe no unji na muringici acha agambithwe no ringici acha okethuriunda RVC dera koroba mara na babaraka batire koromba branch ya Chuka University taja kunekanero nandi uno tonojira koromba university wanenkanirare yontare VC kamo kangambithia na university ale oju wanenkanira university kamo kamugambithia na matenti ale kamo kamugambithia na ite ale Mwindo gikaroni gikiara ithukira urari vice chancellor wa University ya Chuka Professor Erastus Njoka tonware VC otiebonge totinywa roye ma totinywa roye tonogoka no university no university otieke ngema totino goka totinywa roye Tharaka Nithi tio tokorombe ite bibinge totika beba wawaro kama no university iporese ya ajire porese ilikuja kwa inchi ya Kenya ndaka gotare na campuses university na Nairobi University ya Rugama Gogu wewe Mount Kenya University ya Rugama Gogu wewe Nigatoni ya Rugama Gogu ni ngwa kijapo kegwe mndende subcontinent msina Tharaka North ni ndo asaina maratasi mawa kwa rani ya waka eto otie mtonjara yake Tharaka Nithi mutongoria atena njara yake Nturere atena njara yake Tharaka kwa hivyo sikuye sasa no tonware VC warura branch tie abai totinywa roye kaere mwathani totibeba Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mugambi Ana baile barabara bare utaskuru nende bena kwirwa chokera skuru ne agatonga na bone kuthiatiro tethio bwa pitha munene rwangine rwa kithomo mweti muno Makena Babu na thiatirite riboti ino ndene no tutumirayo
Kenoge susu mathakambura kumagatonga nyumia tususu twae twire tu guthethererwa kwira cukuru ya primary agatonga ni chief officer wa kithomo Bundi na ontwire mweti muno kuma kithirikari akaunti ya Tharaka Nithi aria na baba batere cukuru ya kwambiriria kuthiurukaga thokoni ya Marimanti nyumia ngina wao gukua ithe uria bareraga kugwatwa na ithe wao mujiari gutuika ni mtu wa mawathe imunde tuyite agakureta rwana rurakaraga street ni cha Marimanti cukuru yagatunga primary kendo rungana na rwarungi rumba kuthoma kuma gina kwire batakinya cukuru gina na mianka yiri akwite na batakinya cukuru batere. Mwarimu munene wa cukuru ino ni augite ana baingi ni bonekaga bagita masukuru ni onto bayura onto ria withitwo kinyereria anene masukuru ntere ino cukuru cietu ciavan Katonga rwa anene winyangia maturani ndenda kuria administration etongoretu chibu chabu wanda administrator betu CHPs ukaya kuwa nui kana konthe katete cukuru kaumite cukuru nontu gwagitumi kemwe kana kia kingine na Tharaka Nithi geria kuripoti obitsini bwetu bwa wanda administrator amwe no gwa na baba batikona guntu kwega wa kumama ni onto soso wa nyomba iria niyo kai kuomoka ana baba kawata bantu ba mama bakiro kanyomba ba mama ya ukwoyowe nonga boga ntetheria runa kanyomba kurara kiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena uambabu Rwari ngwataniro ya arimi bakawani banganitie kambi ya arimi kuthimwa ukima bwa mwiri ikarokiragiwe kintere cia Kaguru Mworoto Yontobo ni utira arimi bena theria ya mwiri ibokendo bombithia kuthirema kiurimi ya buratotariru mwandiki wetu ande tumutugie kari orokinyite muchemanio niyo Muthenya Jwanarwa Meru Central Coffee Union ni bathithĩtie kampi ũtheri ya gũtegera arĩmi bakaga ũgima bwa mwĩrĩ. Kampi ĩrĩa ĩkũthithĩrĩtio ntere cia Kaguru na kĩarĩa kĩambia marete na ugĩte mũrĩmi arĩ na kĩgĩna gĩkĩega gĩa kawa na mwĩrĩ njũrĩ na inya nĩkĩo kĩabata kĩrĩwe. Kumba kuona ndawa ũtheri na gũtethua kuchekwa ũtheri kenda bomba kuona matibabu jabure. Lakini bado tukwenda gutake initiative ya kuona arimi betu ni bakara bwega kana ugima bwa mwiri bukora itho in time kenda bombo karabwega nonto besides kwethoro na mbecha cia kauga ogethoro tina mwiri jutongo mio tiwo muro jokore mbecha ile mutongeria wotungatoro rungamirite kampu ije Madam Gacheri na ugite murimo jwa hypertension na jwa sukari ne jurumirite gukumono hypertension mono na sukari diabetes that are poorly controlled mononio a very predominant in these areas. Kasha is working ivete sivitare ukathithirwa the medical checkups ugategairwa pressure ugategairwa sukari kwa avoid mirimo eje comorbids eje ya worse in future ithirwa ina poor outcomes. Nenya cancer screening itukuthithia itugutega PSA levels in men na itukuthithia pap smear in women. Muthiene CEO marete arigore mibokawa nibuchokete kigina mibukone ya arimi na kenyeria mwingi kwithira bakirumiro mibu. So kauga generally ketete bwega na itumbite kwenderia arimbe tukawa na baina mbecha na kinyatha iji nitukuwira arimi na antu mbewe mbithi batonya kaugene nkuruki nonto nino kwina mbecha report rande toshia Weru rea kwari eto ni mutuge kare. Rais Ruto rwari na rureti lasi skuruni ya Raila Odinga Educational Center orinwe munini wawe Professor Kithure Kindiki akinyite kimaromba yakuo ya ute ya mzee Edwin Koech Kipchirchir waumberene na kuminista wokaria bondene Kipchumba Murkomen na atongereria bakenya mwanka hiti kwariria mission ya borithi ya Kenya iranendi yokinya muthia Kale Mutembei aina mutukanio yoyo andito. Rais William Ruto muthenya wa ntuku ya Narua ni arugurite irathi cukurune ya Raila Odinga Educational Center ntere cia Kibera muji munene wa Nairobi aria ugite thirikari ria tongeretie ni rutirite kire kithomo kenda gukinyira ana bonthe aja nthiguru. Mimi niliwaeleza wananchi wa Kenya ya kwamba elimu tutahakikisha inafikia watoto wetu wote.
Tumeajiri walimu 1,100. Tutaajiri wengine 20,000 mwaka huu. Ndio tuhakikishe hakuna mtoto wa Kenya anaenda shule anakosa mwalimu. Rais ni acoketie nkatho kirenjea mutigaire Raila Amolo Odinga nonto wa kwambiria cukuru eje akinenkanira mawirane ati akongera irathi binana takionaniria kia gitio kiri Odinga na njewe. Familia ya ndugu yetu Raila Amolo Odinga, asanteni sana kwa kuwa waanzilishi wa hii Raila Education Center. Mawe ile baba aliweka hapa, mimi nimekuja kujenga madarasa 8 juu yake kwa sababu ya heshima yake na kwa sababu ya watu na watoto wa hapa Kibra. Ningependa kusema asante sana Your Excellency and the government of Kenya kutusaidia huku Raila Odinga Center, manake baba aliamini education is a lifeline. Education is what grows people from poverty. Kirinteto inge munini wa rais Profesa Kithure wa Kindiki ni ethiritwe arekire mucemanio wa kureta mu gitaro kia Africa tau Africa Connect Summit aria atongoria gitarone na watimbaru batirimanite kenda kwariria gukura kwa njira cia digital na ukinyaniria ja gitarone agikatha nthiguru ya Kenya tanthi imwe iria itongoretie Africa ni gukumbatira njira iji injero cioriti ngugi akigweta mubango wa e-citizen taumwe uria ugunite Kenya bonene. Kenya startup ecosystem continues to rank among the top in Africa, attracting global investments. We as a country have made some progress in digital public services. We have an e-citizen program where citizens access government services digitally and they pay digitally. And we have removed paper transactions, improved our revenues, increased transparency, and made the delivery of public services more convenient. Ongena ku waziri wa ukaria wa ndene na urongameri ya Jandegoro CS Kipchumba Murkomen na tongoretia rongameri bange ya Jandegoro gweta Ndegoro ya Haiti kenda kwa mukira gikundi kia muthia kumakire mubango wa gushokaneri ukaria na there Ndegoro ewu ya Haiti tau multinational security support nterechia port au Prince kienine kia ndege kia Lovacha International Airport area mwena Inspector General wa Boris Douglas Kanja na mweja ni kirira kia Montomegio Kariandegoro Joseph Boynet. For 18 months, working closely with the Haitian National Police, our officers helped restore order in key areas, pushed back gang activity, and created a security condition necessary for Haiti political process to move forward. I must say that I'm satisfied with what you have done over the last 18 months. You have done a good job. You remember when you left Nairobi, there were many naysayers who thought that you won't make it. But I'm happy and proud to note that you have done the job. You have left Haiti much better than it was 18 months ago. Nkiripotera nteto cha Wero ni ugambita Caleb wa Mutembe.